Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Busasamana. Mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Busasamana habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi batangira kwibaza ati se ibi ni ibiki. Abaturage batunguwe no gusanga umurambo w'umugabo w'imyaka 48 y'amavuko munsi y'inzu yitabye Imana. Abaturage bavuze yuko uyu mugabo yari asanzwe yibana mwa runo rugo wenyine kubera ko umugore baratandukanye, umugore arangije atwara abana be bose, uyu mugabo asigara mu nzu wenyine. Uyu mugabo ni umugabo wirirwaga anywa inzoga agasinda agataha igicuku kigeze, ariko uyu mugabo bamusanze munsi y'inzu yapfuye nta gikomere na kimwe afite. Abaturage basabye inzego z'ubugenzacyaha RIB ko bazakora iperereza bakamenya icyishe nyakwigendera kubera ko ntago icyamwishe kiramenyekana. Reka amakuru yacu uhite tuyerekeza mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Mushuga mu mudugudu wa Gasarenda. Abanyerondo bakurikiranwe icyaha cyo gukubita abaturage batatu, umwe akahasiga ubuzima, undi akajyanwa mu bitaro bya Mbuga kugira ngo yitabweho ataza kuhaburira ubuzima. Ndetse abanyerondo ngo bakubise bano baturage babita ibisambo ubwo babirukankanye mu masaha ya nimugoroba ahashyira saa moya n'igice bamanuka mu kabande ahitwa mu Gitinda. Abanyerondo bakomeza babakurikirana cyane niko kubafatira mu kabande barabakubita bikabije cyane. Gusa abaturage kuko ntago bari ibisambo ahubwo bari banyweye ikintu bita inzoga, ahubwo ubo birukanse kwa kundi umusinzi yirukanka atazi yava niyajya kubera ko babapimye babasangamo inzoga nyinshi cyane. Bivuze yuko rero abanyerondo bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB bakurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Gusa uyu mugabo bari kuvuga yuko kumukubita kwe bikamuviramo urupfu ntago aribo babigizemo uruhare kubera ko ngo uyu mugabo yari asanzwe afite ikibazo cy'umutima, ahubwo ngo umutima wamufashe ntago aribo bamwishe. Ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kono muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nyamujye kwana mwana makuru nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonko. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Busasamana. Abaturage bari kurira, abandi bafite agahinda, abandi bafite ubwoba bitewe n'urupfu rw'umugabo w'imyaka 45 y'amavuko basanze munsi y'inzu yiwe yitabye Imana. Uyu mugabo nta gikomere na kimwe yari afite, koko bigaragara yuko abamwishe bamunize barangiza bakamujugunya hano munsi y'umuhanda. Uyu mugabo rero yari asanzwe yibana mu rugo wenyine ubwo yari afite umuryango, umugore n'abana batatu. Gusa umugore aza kugenda ajyana n'abana be, uyu mugabo aza gusigara mw'ino nzu wenyine. Ese byatewe n'iki kugira ngo ubundi uyu mugabo bamusige mu nzu? Abaturage bavuze yuko bararaga batongana bakarara barwana bitewe n'uko uyu mugabo yari umusinzi cyangwa yanywaga inzoga cyane agataha mu masaha y'igicuku nta bintu yahahiye umuryango, ahubwo akarara induru ari nyinshi. Baratandukanye, uyu mugabo asigara ari wenyine. Uyu mugabo rero ese yiyahuye kubera ko ubu ngubu asigaye aba wenyine? Ese kubera iki ubundi uyu mugabo nta gikomere na kimwe afite ariko akaba yapfuye? Ibyo nibyo tuje kurebera hamwe tumenye se imva n'imvano ni iyihe, ese ubundi byagenze bite. Reka rero ducunguze umwete dukubite tubangura kugira ngo tujye no mu bindi. Uyu mugabo rero yavugaga yuko mu buzima busanzwe yakoraga akazi gasanzwe, yiviraga mu kazi akaza akaryama nawe amenyaga diro ziwe, ahubwo urupfu rwiwe nirwo rwarijije abantu benshi cyane. Kandi ngo ku rundi ruhande uyu mugabo yari inyangamugayo, uyu mugabo yari umuntu mwiza cyane. Rero uyu mugabo ubu ngubu ubugenzacyaha RIB bwatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane abamwishe bakurikiranweho batabwe muri yombi. Abaturage bongera gushimira ubuyobozi bw'u Rwanda